Butandeji yabaho harsha hamnana ezekiro aha cyaro cya Karegero omugombora ya Mulago om district ya Rwengo abantu 8 baferaho kandi bashatu bafa babahisiya mu irwariro erya Lyantonde. Nikigambwa ngu omuvugi wa basi ogu yabanavugisa ekimama atiyo yaremwa kuheta kona nikwe kutera ekibunu kya basi ahari sino trucker ekyarugiriraho basi egi okwetera ekigo ekatandika kweharura ababagirimo bakatandika kuraba omaderisa barukweharura bakahonaho bamwe abutwagamba nabo ababemerize emitima batumanyisa ngo ahabwo turo twingi otubabere bine bagwejejire bagarukire akwetegereza barukutaho muri Lyantonde kubaza garuke ruguru bashanga basi ne yaharura omwitaka nabe mabaga bagwe etemeleganye n'ekirore nze ndabye kugwa kutanduka kwefurura amagezi negafuriraho kunaza kusimuka nsangiro ne yaharura rubuto abantu babaho unganya umukama yanyamba nakona badriva bemotoki ibiri bona bakwatogwa tebandeba konka kondakta wa basi twino mugisha Peterson yatumanyisa oku driver wa basi yagezaho okujuna amagara g'abashabazi konka byona byashokuhandika ahanyanja. Amabafa haba harumu omusurukare wa polisi atakamanyirwe mazina je ahitwa korra makuraga hamwe na Muhangi Christine w'emyaka 58 na nabandi ababa bataketegerezibwe amazina gabo. Omushachi weitu wa makuru yahikaho omwirwariro ahatwarwa abaho nabeino buhuta yashanga abashaho bakora obucweke ihembe okujuna amagara gabo kandi bakahona haba batushoborera ahabya butandeje buri omwe nagishoborora omuringo gwe. Naisa Denisa nengwa nenevuga mitanga 3 ba mukaga wansi nganzu bikakola sibwe dagwe guno omukono wano era muno munandabirwa muzasaze na wano kulisi kondakta yigere yo yitira kushabe kutunga tshabe na drip agataka huiro da shikita no basikani pakuzonga basi wemara kugwa ejende soru bajurumwe bene nankane sharane tekao ne idane tekao yamara yifuka nko kuruganka kuzanka kuriya aba bakiro mwanya ogo bezire kujuna abagumuru butandeje ekiba kiteka har driver wa basi ayaba navuge ndima kandi ngu nabo bavuga enjendo ndingwa batarukwebaririra just long time oza kuvuga moto basi kwakiha oba barigero Kampala babarugire Echi bagaruka bacegekerana hamakona agarengeserize okuba maringwa kandi ogwe n'orugudo rufunzire batiyo bashaba abesitongore cy'ebyengudo okurugayo bakahangusya aharugudoro hamwe no kubateraho upande ahangudo tira kugazi b'orugudo rw'Rwanda taxizo kumbera ku Rwanda accident zireta funa bwa rugudo waliyo rusozi omulwe kona kati ono baveno naveno kitoko kuba accident so cyane taxi ne bagazi ya rugudo. Omugambirizi wa polisi yombicweka ebyamasaka atwahakasirie yahika omwanya ogu ahaba butandeje yahamye ebi kandi yashobora ngubirugirire ahari driver wa basi abere navugisa ekimama atiyo yajumirira ebikorwa byaba driver yabashaba okurekeraho okuvuga endima ahabwo kubangu nibo barukuba bakwatirire amagara g'abantu. Ekivide kakabengi kikyali nkudankanirwa nenga ku kyakazulwawo kiraga nti basi ne badebuka ewe nkaweero engire kona esanze emotoka ya sino truck ekise byamaguzi bwekyo neberanga basi akabina kayo kakuba ku motoka eri okukakana nga akabina ka basi kona kavuddeko. Aitwarjira ahirwarireri abamakaga baferirwe abantu babo babatangire kwija kwakira emirambo y'abantu babo. Gasha kwa Bashir Karema ahabwa Tayari West.